ukhala ngeke kusize ngakutshela ngathi wena makusiba la problem ungitshele wena kuyikuthi mina ngathi ngifika lapha ngathola kulabantu wawuzantshela nini akuzaba nzima ukuthi ngikutshele baba kaGoyi ngoba mina kwaba isikhathi esincane nje ngibona sebethule ukuthi ngithathe ifoni ngikufonele kwakunzima so kwaba nzima ukuthi ngithathe ifoni ngitshele. Ngiyakuzwa lokho ngiyakuzwa so iproblem lo mama kahle kahle isukele kuthini wena wafaka ilokozeni ichukela enkobeni vele kumbe lama issues elake liwalwe iproblem yasuka yaqala ukuthi ibe khona mina ngangipheka umxhanxa mina ngase ngifaka umxhanxa isawulo kanti kumama laye wapheka inkoba sefaka ichukela yikho lapho kwasuka kwaphazamiseka khona sakhuluma lo mama saqeda indaba yakhona manje hayi umama ngambona sebelapho manje okay yena umama wake wakwenza lokho wena uzange umbize lo malume hayi sakhuluma kwadlula yena masuyenza imistake sekubize lo malume sembize lo malume vele ngiyabona ukuthi omalume abangithandi shem yazama ukuzisondeza ifamily yakho yonke akunabantu abangithandayo hayi angiboni kahle nangcono ngithanda impahla zami ezihambe hayi isithando sami phela mosokhuluma kanje mfazi wami hayi ungahambi hayi sizayilungisa ngenye indlela into le yazi ukuthi into engiyicabangayo njengoba sengisebenza so sizayakho umuzi siphume emzini kamama la hayi njengoba singaze siyakho umuzi bazabe futhi benjalo belokhu bekhuluma hayi makoti wami ngiyacela yazi njani into lesizoyenza so sangeke siyakhele la sohamba siyakhela kude into lezi ubuhlule hayi sithando sami mina kunjalo ngithwala impahla zami ezihambile mfazi wami watsho njalo hayi makoti wami bantu ngiyaxolisa sithando sami ngiyaxolisa sithando sami hayi zwana phela ngikutshela yazi ukuthi into esengiyicabangile mina ukuthi wena kasithuthe lapha siyakhela le emaplazini sibachiye laba abantu siyakho umuzi sithiya umuzi kamama lo ngiyacela sithando sami ngahamba ngicela umbekezelele just 4 months le 4 months budget imali sikwazi ukuyakha le emaplazini into lezi subuhlungu hayi ngiyacela lo mama lo ngiyamlanda lo yazi umama lo mama ohlale uyalanza mlanda umama lo nguye oyiproblem emzini wethu la ngizamlanda umama lo kusasa nje ngiyavukela kuye kuseni hayi ngiyacela sithando sami ngiyacela ntombi ngiyacela uhlale phansi sithando sami hayi ungayenzinjalo mntwana hayi ungayenzinjalo baba hayi ngiyacela phela sizayakho wethu umuzi siyawutshiya umuzi kamama lo ngiyahamba mina baba kaGoyi mawazana ngenani ngena awu kwesenjani namhla savakatshelwa ngoba hayi vele angekho muhle yasi kwesenjani ayikho muhle kwesenjani ngakwenzela iti ayikho muhle hayi 10 right kwesenjani right vele ake nathi 10 mamazana utheni kwesenjani yenza le ayikho right sengenzeni tanami mali fika lapha ekhaya lapha angazi ukuthi lebe likhuluma njani lo mama kona le into engayifuniyo yini kanti ayifuna umfazi wami athi susithini ke manje lapha hayi mama I know into le ayiphathi kahle kwesenjani kuthangezeni lapha lila every time alifika lapha lila lelo mama ligceka umakoti wami liyamsola ngazi ukuthi lifuna umakoti wami ehambe siya ngamkhwenyana kahle lifuna ukuthini lapha ngoba always time malifika lapha endlini lisola umakoti wami bamba lapha mntanami ngidala ngingaka ne awusukele uza lapha kwami uzokhuluma lami noma isinoma kanjani yabona mamela lapha mntanami umntanami yasokola le isizukulwane sami ngenxa yakho la ngithona ngibhizi ngiyenza yonke into lapha ngingena ngiyacleana ngiyenzani ngihamba ngidinga lama-piece dog ngifuna ufida umntana akho lo naye umntana muphi unalo umntanami
Asomntanami lo. Mntanami, Asomntanami lo. usukhuluma njani kanje? Uzophuma ngenduku. Asomntanami lo. Yasola nje kodwa asomntanami. Hey, phuma! Mntana lo. Hey. Usanganisa ikhanda lomntana. Usuka lapho uzoqomisa umntanami lapha eqeda. Hey! Yemalume. Cela uphume phandle yazi kule ndaba engaphathi kahle. Uphume phandle. Cela uphume phandle. Njalo ngithatha Wena kuno lo muntu osendlini. umthalo onjani? Wenze ndaba sithi. Yemalume. Yeah. Kanti ngizothi usituluze la vele ndifuna lonke phela mayi-1 vela ngesitulo kaloku bani. Isitulo ukhona. Oh, ungawu isitulo. Ngiyamfuna. Ngiyamfuna. Yesitulo. Yebo. La umntakasisi wakho la. Sazi ukuthi kwenze njani. Wasamthetha wathi singabuyi kwakhe. Sisilandela. Kanti malume ungapha. Udinga kwakho le. Ya udinga kwami. Ufunana ngithi wasixoxa. Ngiqoqe ngathi ngaliqothela izenzo zenu. So manje usilandelelani? Izenzo Laka zisisebenza. simfuni. Alimfuni. So landela. Lapha nilanda ukuthi la sengile problem emzini wami So ngenxa manje ule problem emzini yakho kumele kuyekhitho wena wathi awusifuni kwakho. Nje yenza ukuthi ngalifuni anti lana lifika lapha libe emzini wami ngingekho. So usilandela Mina kwethu. ngeke. Nathi kwethu asikufuni ke. Sabuya sabuyi kwakho. So namhlanje kubeka lapha yini ngoba wasixoxa sizama So ukukhulumisana into lani. zwanini bomalume aqala lingizwe ukuthi nilandeni la. Yakhuluma phela mama umoshela isikhathi. Zwanini bomalume la iproblem ekhona la. Ungathi zwanini ungathi uyasigwajisa wena mfana. Okay ngiyaxolisa phela manje. Zama ukuthi ubeke amagama akho mazokhuluma lathi Ah, wena. Futhi man. Alright malume. Zwanini malume. La into Yeke ukuthi zwanini man khuluma man into futhi khuluma. la into ekhona la malume. Uthakathiwe yini? Ngiyaxolisa. Khuluma phela. Yeke uxolisa andlu lokuqala. Khuluma lento izele lapha end of story. Adawazokhuluma malume kodwa phela anti safuna ukukhuluma. Khuluma phela. wena khona. La nde problem nomfazi wami la. So singena ngaphi thina? Yanti yini ningafuki yini lafika lapha la donga umfazi wami ngingekho. Simdonga ngamanzi. Simdonga ngamanzi. Alimfuni. Yeah. Kanti umfazi ngowami umfazi ngowena. Hayi wena wena. Asimfuni lapha. Alimfuni njani emzini kasisi. Yeah. Alizasala lo muzi kweni kasisi. Hambe yakumfuza ukuthatha umfazi wakho le. Phela into lesipasisile ngathi nginikeza 4 months ngisabudgeta cheat komuzi kweni. Kasisi kwenu ubudgeta wena. Yafana lokumbuzi kokona Uyakwanisa ubudgeta wena. Uyakwanisa ubudgeta wena. ngiyabudgeta mina anisengisebenza Kulivilo nje. ngiliphila. Vele wena Phela wena into engizokutshela uyasebenza wena ukusebenza wena Ngiyasebenza malume mina ngatesi. Yebo kwamanje. Asibandanyanyisa kabi Bese man. sireceive amacala amanye ngenxa yakho. Amacala velanga. Uyasebenza wena. Ngiyasebenza Nquma lapha ufuna abafazi babantu wena. kanti malume wasuwangidingela umsebenzi eGreenstone usithi manje usuzimangalisa ukuthi ngiyasebenza. Uzimangalisa Ngisho wahamba mina. Ngiyasebenza khona muzi. Ukuthi uhambe wantshela ukuthi utholile. Ngalitshela malume anti ningafika lapha ngalithola Ngoba ngawugcina leyo day mina ngolayela ilambe ngabakhatha. Washo waphuma wahamba uhambe. Hayi malume ningatshontjalo. Hamna So manje into esengiyilinde. iqiniso engizokutshela lona. Ezohlala kutshela lona. Lapha vela ola mfazi Hambe awukaqalisi. yakha lapho ufika yakha khona. Iqhubeka nje wena Hayi lila kade wabalele selathatha sefuna mina ngingathathi bomalume yalibona ingqondweni phela. Wena. Lifuna ube ngumazakhela. Ukuyakhela umuzi wakho Hayi kahle. ventweni. Hayi ukuthi sifuna ukuthi ube yisumbe lume. Lifuna ube ngisumpela umbe. Mfana ukaqalisi kamfanami. Hayi. Qhubeka nje uxegisa ikhanda leli ngathi lempukane ya. One day uyongikholwa wena. Hayi mina sesiyakha emaplazini Wena mfana mina sengitholile vele lestand wena mawusafuna ngeke ngizwe ngani lina. wabona lokhu mfana lokhu angithi silima lethi Bheke. lokhu isilima limali Manje uthi kuyachiya unina sekusiyayenda. esitshe siyayenda Kuyayenda ke manje. mfazi lokhu isiyoyoyo straight Lo muntu azawuyakha ne angeke uqede 2 years kugeza lo mfazi hayi nakuthi. ukamgodoyi Kuyabuya khona abazokuhamba amadolo hani. Ukuthi bomalume lapha ngayiziphuthu. usuka la usuka khona uzosibhemela la Uyahlala. Ngeke sizwe ngayo lo mfana lo